Dest pêkin. Dest pê. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selamu rahmetu bereketa Xwedê Teala li ser guhdarê me, li ser tamamî insanê ku başîtî û aşîtî û sulh û selamet û skûnetê ji insana ra, ji musilmana ra, ji her kesê ra dixwazin. Beriya her tiştî em dibin hemd ji Xwedayê me ra be û minnet ji Xwedayê me ra be ku me însan çêkiriye, piştî însaniyetê me musilman çêkiriye, piştî musilmanetiyê me di welatekî wisa da aniye dunyayê seriye erdê ku temamî pêxembera ji vî welatê haneka rabûne û li dunyayê belabûne. 124,000 pêxember li gora Qur'ana Azîm, Qur'ana Pîroz ku Sûretê Hadîd ayeta 26 ve Bismillahirrahmanirrahim ve lekad erselna Nuhan ve İbrahim'e ve cealna fi zürriyyetihimen nubuvvete vel kitabe feminhum muhtedin ve kethîrun minhum fasikun. Sadakallahul azim. Ev ayeta pîroz dide famkirin, dide zanin ku dîroka insaniyetê di piştî Adem aleyhisselam da bi Nuh yani bi çiyayê cûdî dest pê kiriye û vê dîroka haneka di welatê me da di Kurdistan da hetanî Urfayê Ruhayê çiye ji Ruhayê pêxemberî bûye di şaqekî jê gihîştiye Hazretî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem xeta İsmaîliye viya haneka Hazretî Muhammed torne İsmaîle İsmaîl aleyhisselam kurê İbrahim Xelîle Urfaliye. Xeta dudiya digihê Hazretî İsa ku bavê wan Hazretî İshaqe Hazretî İshaq bavê Benû İsraîliye ew jî kurê İbrahim Xelîl aleyhisselam e. İsmaîl û İbrahim Xelîl her du birayê hebûdinê ne way îro li gora ku em dizanin dîroka ku li Urfayê derketiye gundê Xerabreşê yani ku jêra dibêjin Göbeklî Tepe ev dîroka Kurdistanê bi me dide famkirin ku 12,000 sal e em kurê vî welatî ne em nesla pêxemberan e em li ser erdê xwe milletekî qedîm in. Ji ber vî qasî em ji Xwedayê mezin ra gelek hemd û spas û teşekkürê xwe diyar dikin. Înca em weka ku însanin, weka ku musilmanin, weka ku em Kurdin, em çawa ji xwe ra însaniyetê dixwazin, em ji însana ra jî dixwazin. Em selametê, sulh û skûnetê çawa ji xwe ra dixwazin, em ji her kesê ra dixwazin. Înca mijara me ku aniha em li serin ev mijara haneka însan û Qur'an. Qur'an ji însan ra hatiye. Ev Qur'ana pîroz ji bo ku vî însanî li ser vê erda haneka xelas bike, rê bidêke û roja qîyametê di huzûra Xwedê da fedîkar dernekeve, rûreş dernekeve û emelê wî dunyayê, xizmeta wî dunyayê ku Xwedê daniye berê vê xizmeta haneka pêk bîne ku vê xizmeta haneka jî ehlê İslamê tim dibêjin ehdîne sîratel müstakîm. Ya Rabbi time têkê rêya rast. Ya Rabbi time têkê rêya rast ew rêya ku çiv û çol tê tunin. Ew rêya ku zîqzaq tê tunin. Ew rêya haneka rêya kê ye? Rêya durust û rasta. Sîratellezîne en'amte aleyhim. Dîsa Xwedê me daye zanîn û nîşandan. Rêya wan kesê ku te nî'met li wan kiriye, ku pêxemberê Xwedê ne, ku ewlîya in, enbiya, temamî enbiya ne. Rêya ku tê de gihîştine Xwedê. Rêya helalî, rêya helalî, rêya edaletê,
ریا انسانیت ریا حقانیت ریا قنج و باشا نتیجه و یهانکا مد و حضور رسول اکرم علیه السلام هوالتیاوی و مد که عبد خدای صالح انشاءالله اجبر في قاسي قال لي براي قهداري عزيز ام مشارة قرآن وإنسان آنها ام اوكا خدا صحبتا خدا ان شاء الله بقاسي خدا تعالى تيك نصيب ام يشخرا صحبت بكن و ام واي هانكا بين المجاري بلي ام ليد نرن دو قرآن بيروز دا خدا تعالى خطاب انسان رات كب انسان را مجول دبه بإنسان را خبر ده لسر زمان حضرت محمد صلى الله عليه وسلم لسر زمان قرآن کو وحی پیغمبر مرا هاتیه ویجی وی وحی هانکاش مرا تبلیغ کریه جبو خاطر کو ام جره در نکبن ام راستیا پیک بینن خودت قرآن پیروز دا وهاد وی بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا ای اکو ایمان آنیه ویاج اهل ایمان را خبر ده خود تعالی خطاب اوی به اهل ایمان راه چونکی او اکو ایمان نه نشخو ویا بلتا خود برای ویا هنکا قیمه خوب جهنمه آنیه قیمه خوب به حوالتیا شیطان به حوالتیا نمرود و فرعون و شداد و هامان و قارون و فرعون و نمرود زمانی قیمه خوب وان آنیه به حوالتیا وان آنیه لی خود تعالی جل و علا او انسان قیمه خوب جنته قیمه خوب حضرت محمد به حوالتیا پیغمبره اولیاء و انبیاء و برحمتا خود تعالی تینا خود تعالی ویا هنکار نشان ده ای اهل ایمان ای اهل باورمند آمینو بالله ایمان به خدا بینن یعنی او خدای کو مؤمن انسان چه کریو و شرط ریا ایمان دانیه بروه بوی شکلی حرکت بکن نوکا خو حرکت بکن وک خدا حرکت بکن آمینو بالله ایمان باوریا خوب خدا بینن که خدا تعالی چه تشتی جوارا گوتیه راستی اوه ای نفس ونینه و رسوله و ایمان برسول خدا به پیغمبر خدا تعالی بینن که داویا پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ذاتن ام دزانین که دین اسلام دین تمامی پیغمبر ہے آدم دین اسلام دست پی کریه حتی حضرت محمد علیه السلام علیهم السلام چقاز پیغمبر هنه دین وان ناویوی اسلامه اینجا جبر وی قاسی خود تعالی دبی چه ایمان ای اکو ایمان آنیه وکا خوده و پیغمبر خوده ایمان بینه نوکا خوده نوکا خود نوکا شخصی خود نوکا نفسا خود او ایمان به کتاب بینن الذي او کتابکو نزل على رسوله کو نازلی سر محمد کریه پیغمبر را محمد را شاندی علیه السلام والکتاب الذي انزل من قبله او ایمان بینن بوا کتاب کو خود تعالی دبر یا حضرت محمد دا ج پیغمبر را شاندیه کو انجیل تورات زبور او صحیفه دنینه ومن يكفر بالله ایکو انکار خدا بکه و ملائکته او انکار ملائکتا بکه و کتبه او انکار کتاب بکه و رسوله او انکار پیغمبر بکه واليوم الآخر او انکار روش آخرت بکه به آخرت تنیه مرن او حیات دنیا دا حیات دنیا باوری بروش آخرت نکه او شخص هانکا فقد ظل او انسان ریا خوشاش کریه هنده بیه ریا پیغمبر شاش کریه ریا جنت شاش کریه ریا حقیقت شاش کریه ضلالا بعیدا شاش کرین کی وسا کو پر دو راستی و حقیقت دکبن اینجا الحمدلله انبیا هانکا دیسا شکردارن خدا را اما ایمان به خدا آنیه بیاکیتیاوی ما ایمان به تمامی پیغمبر آنیه ما قیمه خوب تمامی پیغمبر آنیه ام تابع وانن از بیت اشتیانکا راست بیجم
آشکرا دبیجم چه قصد دنیای دا انسان هنه خود تعالی وان جبوی اسلام جبوی ایمان جبوی ریا جنت ناز بکنه هرن جنت خودش عبد خو حس کریه ایک خودی و انسان چه کریه خود تعالی جه حس کریه چونکه املاد نرم خود تعالی محمد صلی الله علیه و سلم جنورا خود چه کریه لید شکل انسان دا چه کریه اب یا هنکا دلالت که کو آیتا خود دبی جل و علا لولاك لما خلقت الافلاك يا محمد كنت النبي من ارض واسمان فلكا چنتكر و حديثة قدسية دبيشن او لبا من اب حديثة هنكا راسته مستخرج هنك حكايكم من ديتنا دي كتاب ذا اب آياتها هنكا آياتها قدسية يعني حديثة قدسية اب حديثة قدسية کی پارچه کیش آیت تن حسابه پشتی کو کلام خوده ہے لولاك لما خلقت الافلاك تنبيا من ارض واسمان فلكا چنکرا ها وقتا کو حضرت محمد چه کریه ارض و آسمان و فلک انسان و جن تمامی جبو خاطره حس کرنا وی وانا حس کریه و چه کریه و انسان د شکل محمد دا چه کریه محمد جنورا خو چه کریه برا هر انسان شکر بکه کو او د شکل حضرت محمد لایق جنتا خوده ادنه انبالا خودنه که د انسانیت دا انجا خود تعالی ریا اسلامیتش انسان رب لی کریه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني صدق الله خود دبه من جنا چه کریه انسانا چه کریه جبوی عبادت من جبو کجمرا اطاعت بکن معنى عبادت خود چیه او کوکا خود بکه و هر جنتا خود تعالی لقی غضب خود تعالی نبه اما کوکا خود تعالی مفهوم مخالف دوردا چیه کوک خود نکه و چاخه و هر جهنم خود نعوذ بالله خود تعالی جویا ناخوازه خود تعالی او انسان کوکا خود نکه کو او جن کوکا خود نکه جن جی وکا انسانا اوانا عنکاجی مکلف باطاعت و عبادت امر خود تعالی امر خود گرک بیننجی اینجا اب عبادت خود تعالی چیه او کو بالنفس خو امر خود بینجی تشتیک خود تعالی حلال کریه بکه تشتیک حرام کریه خوشه دور بکه بمال خو تشتیک خود تعالی مال کو دایه که بوی مال هانکا به امریا خود نکه مالک خود دایه دریا خود تعالی دا صرف بکه خود ممنون بکه او بجوارح خو بدست خو بچعو خو بدو خو بحال و حرکت خو به امریا خود نکه امر خود بجیبینه جبو خاطره روژا قیامت دستی وی پاک ون جگونا دوی وی پاک ون جگونا میشی وی پاک ون جگونا چعوی وی پاک ون جگونا اب انسان هانکا به گناه هر حضور خود تعالی ها حسب القدر جبركو ام انسانا انجا وقتكو بامريكي ام بكن چه لازمه لازمه كو ام توبه بكن پوش ما ببن و وگرن وقتكو ام وگريان خود تعالى آيتا پیروزه او انسان كو خرابيه وگره و خرابيه كو بري حسب القدر كريه وبسبب ضعفيته نفسه كريه فإن الله يبدل الله سيئاتهم حسنات خود تعالى چدکه خود تعالى انجوان گناه کو کریه خود تعالى قلب خیرات که اویا هنکاشی دو قرآن پیروز دا سورت شورا آیت هفته الا من تاب ها او انسان کو نباشی کر کو توبه بکه خرابی کر لی پشتی خرابی انجا توبه دکه و آمنه و ایمان بینه بخوده که اگر خود تعالی وی انسانی چه کریه که دست خباب زنجیره خوده تکه و ریه خوده و خود تعالی وی عفو که و عمل عملا صالحا و پشتی گناه به امریا انجا عمل صالح بکه فاولئک او کسی هانکا یبدل الله سیئاتهم حسنات خود تعالی خرابی وی قلبا خیرات کن
خود تعالی تشتی گناهی کو کریه جبر خاطره کل سر پوشمان دوی خوزی که من نکربونا یا خوزی که من شورا وی گناه هانکا دا خیر کربونا خود تعالی ده نفسینا قادره وان گناه هانکا جی قلب خیرات که اویا هانکا جی آیتا پیروزه وکان الله غفورا رحیما خود تعالی جل وعلا غفورا لسر گناه انسان و رحیمه کوی عفو بکته که جنت آخو بس اب هيا قال إبراهيم جاو دلال خد تعالى جل وعلا دبي عبد من ده حديثة قدسي داد به قناه تنا بين أرض وآسمان تجابك نتر سوار حزورا من أزي قناه تعفو بكم بس براد ناف قناه تدا حقوق إنسان تنبه براد الإنسان ظلمي نكربه براد وي نكشت به براد مالي وي نخوار به براتا ناموساوی پریشان نکربه زاروکی وی پریشان نکربه حق و حقوقی وی تا نخوار به از تعفو بکم لی وقتا کو تا مال انسان خوار به تا حقارت لی کربه تا ظلمه لی کربه تا وک خود تشتی کو تشخورا دخوازی تشویرا نخواست به وی چاخه روژا قیامت وی انسان هانکا ای دعوال تبکه از خدا کی عادلم از حاکمه کی مطلقم ويش أخي أزي حقي تجلي بكم أزي خيري وي بدم تا أزي خيري تا بدمك خيري ظالم بدم مظلوم گناه مظلوم بدم أبيا هنكاشي مفهوم حديثة كوش پیغمبر صلى الله عليه وسلم برسينه قوتنا من المفلس يا رسول الله قوتنا مفلس كينه مفلس أو كسي كد سرماية داجي زرار كريه إفلاس كريه هذه في كلمة هنكا مشترك ادنا بين تركي كردي عربي عجمي تبدا او انسانكم افلاس كريه يعني سرمایه جي بدر دايا ناوي ويا هنكا مفلسه توب اويتيه دبن من المفلس يا رسول الله دبن مفلس كينه پیغمبر خدا تعالى جوابا دبن او مفلس او كسن كروشا قيامته بخير فرزيتا فروداتا يعني لميج روجي حج زكاة أبان فرزيتي هانكا بخير أبان تي حشره ليه دستيوي دا حقوق برن مال فلان كسي خواريه حقارت لفلان كسي كريه ظلمي ليه كريه او يا ترسان ديه او جي نممنونه أبان إنسان هانكا تين دعوة حقي خد كندوي يا ربي أحكم الحاكمين أعدل العادلين أم دخازن كنت حق ما يرو تجلي بكيش في إنساني بالسيني خدي حاكم مطلقة خيرا لميشة ظالم ددا في مظلومي خيرا ددا مظلومتين خيرا ددا مظلومتين خير الميشة قدن هن مظلومتين خير روجيه ددا خير روجيه ددا مظلومتين خير روجيه ددا وان ددا وان ددا وان اوجي قدن خيرا حميرك اگر حج كربه تين خيرا حجيجي دوان اوجد قدا ارجع كو زكاة ويهبه خيرا زكاة اوجد قدا تشتك نامنا فروضات ويجي تيرا گناها نكر تيرا ظلمة وينكر تيرا خرابية وينكر وي خلاص نكر جدستي مظلومة هين مظلوم تين دعوة حقي خدكن دبي يا ربي حقي ما خيرا وي ميركي تشكي نما رادكا گونه وان مظلومه ده سر بار ظالم خير وينما اب ظالمه هانكا بگونه مظلومه مستحق جهنم خده ده عذاب خده تعالى ده تشتك وينما پیغمبر ده صلى الله عليه وسلم مفلس ابان هانكانه ها وكا صحابيه قوتيه مفلس اون ايكو مال ودرهم وانتنا زيرو پري وان بانكنوت وان دولار يورو وانتنا اونينه پیغمبر گوتیا مفلس ابن ایکو عمل وانی فرضیت داهی تراوی نکر وی خلاص نکر انجا قال ابراهيم هجا ام گننا ام ایرو لسر وی ارض هانکا خود تعالی وی ارض دایمه وی آسمانی دایمه وی هوای دایمه و روژا دایمه و نعمت دایمه لازمه که ام شکر خود تعالی بکن لازمه که ام ربیتیا خدای قبول بکن او خدای کو لسر وی ارض هانکا انسانا چه کریه حیوانا چه کریه مخلوقا چه کریه
ايكو روح دوان ده هي ايكو تنية خالق تمام او رب العالمين تمام عالم وي شكريه جرك ام جوان عالم را حرمت بكن حزب بكن ايكو انكار عالم بك چما خود وی عالم شكريه چما خود وی زمانی شكريه چما خود وی عرق شكريه چما خود وی چای شكريه چما خود تعالى وی دشت شكريه و چاخه اب انسان هنکا نعوذ بالله انکار عدالت خودت که وکا کش خود را بیشه ولا تنه چکریت نزانی يعني قيمة بعدالة خدت على ناي نعوذ بالله او ياجي تهلكة كي برمزنا خديه و كلمة هنكا و عقيدة هنكا و نباشية هنكا نعوذ بالله بكفريرا لهمبر هبودننا انجا اجبر بقاسي وقتا كو امد بين الحمد لله رب العالمين ام من الدار خدينا اوصاف قنجي تمامي لاقي خدينا خده چه چكريا ويا باشه تمامي تشتك خده چكريا قانون خده تمامي باشن من ایمان پی آنیا من پی باور کریه لی کو بیشه والله هنکی تشتا از باور کم هنکی باور ناکم نعوذ بالله اویا هنکا و چخیجی امدچن ام بالا خودنه که حکایه شیطان ته هم برمه چدوه خود تعالی شیطان را گوش آدم را سجده بکه یعنی سجده خودی رایه فقط جبوی برکت آدم سجده بوشم را چکر شیطان گو از جیب قیمت لی چما گو اجه دها قیمت لی ترم چما عقل جلغی کر خود تعالی جل و علا خود جیر گو سجده بکه ایکو آدم چه کریه اوه ایکو شیطان علیه اللعنه ابلیس چه کریه اوه ایکو ملائکت چه کرنه اوه ایکو تمامی مخلوق چه کرنه اوه ده نظام و انتظام ده خود تعالی قطعیا شاشتیه ظلمه ناکه حکمت ده هيا لوما کو و سجده هانکا امر ابلیس کر ابلیس عقل جلغی کر گو از سجده ناکم چما اجه قیمت لیترم اساس دوی سجده و نکرنه دا ابلیس کافر نبو سبب کفراوی اوج خود را گو یا ربی تا من آگر چکریه به جنوره چکریه سا آدم جحریه چکریه حری جنوره قیمت لره آگر به قیمت لره قیمتا نوره جاو که جا آخه زیده تره یعنی دورد حاشا و کلا خود را گو تا عدالت ناکی او نعدالت کت دکی تجمر دویجی جا آدم را سجده بکه آدم جا آخه از جنوره موی عدالت نینه اب وی کلمه هانکا ابلیس علیه اللعنه افلاس کر ابلیس دور دا هندا کر چما؟ چونکه ایش خود را گو ابن عدالته مفهوم مخالف جا عدالته چیش نعدالتی یعنی ظلم حاشا وکلا اسنادا ظلمه که کر ببال خوده و گرک تی انسانه کی نوی جاش فلان کسی قیمت لیترم خود تعالی مال دایوی ندایا من قیاز وکاویشی نابم اوانا هنکا تشتی نخوش کن بلکی به نزانی تی گوتن لی برا نبه برا نین گوتن هنک انسان اد سر هنک انسان دا بگرن ام فلان کسن لی فلان کسن نتشتکه نه اوی هنکا گوتن باطلنه خودش و گوتن هنکا عاجسن این اکرمکم عند الله اتقاکم دناب تمامی مخلوق دا خود تعالی دبی ان قنجه و ان باشه و ان بشرفه و ام انسان باش او کو تقوایه خود را تقواتیت که چوا تقواتی تقوا او ترسا عذاب خود او حس کرنا مأموراتا حس کرنا مأموراتا اویا هنکا تقوایه ومحافظات جناه بأمريا أباي هنكا تقوايا يعني خو محافظتك خديش عاجز نبا أو خو محافظتك خد تعالى غزب خلينك أباي هنكاشي تقوى أبا تقوى نأوى كمر وكا خبك ومر بيشا أزويا هنكا في تشتي هنكا أزدها چتر دزانم غير وكا مبا نا وكا خديه
او خدای کو وی ارض چکریه او خدای کو وی آسمان چکریه او خدای کو وان مخلوق چکریه هر تشتکی هر مخلوق کی تدا حکمت کی هي حکمت هانکا مطلقه فایده وی انسان راهيه او انسان کو وی تشتی هانکا بکه خود تعالی جی راضی دبه کنک جی به امریا خدایه جبر بی قاسی خدای گو مجنو انسان چکر جبو کو امر ما بينجي عبادت و اطاعت بكن اما او انسان کو عبادت نکه او اطاعت نکه خدای و انسان چکریت شکل محمد دا خدای تعالی و هانکا انسان چکریا جبوی جنت لایقی جنت بکه جبوی کو روزا قیامت د صف ملائکت دا د صف پیغمبر اولیاء و انبیاء دا هر حشر دناف جنت النعیم دا کیف خوب که اگر کو وک خدای نکه وک نفس خوب که انجا خدای تعالی کاجرا چد به بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس خدای تعالی بيجبو جهنمه ما هنك جن وإنسان خلق كرن يعني ما خلق كرن كوانا هرن جنته لي أوانا هنكا كأنجا بنيرا ويتشبكن لايق جنة خدای تعالی كنا نعوذ بالله خدای دبي لهم قلوب لا يفقهون بها ما قلب دوان جبوك حقيقة إدراك بك فقط إدراك نكر عقلي خو نخبطان ولا هم أعين يعني خدت بما قلب دوام قلب شندا إدراكه عقل شندا إدراكه أبيا هنكا جبويكو قنجي وخرابية جهبو دني بقتنا لبي قنجي هرا خوش خرابية دور بك أما تبيا هنكا قلبي خو عقلي خو نخبطان ولا هم أعين لا يبصرون بها خدت بما شعب دوان جبوكو ريا راست وريا خراب جهبو دني بقتنا جبو کو شب طاریتی جهب قتینا چاوی خوب وینه جبو دیه تهلیکه چاوی خوب وینه دریا تهلیکه دا نچه و نبه حوال شیطان نبه حوال ظالمه نبه حوال نمرود و فرعون و قارون و شداد و هامان و او زمانی جبو که حوال بندیا و نکه خودت و ما چاو دوان جبو که بصیرت خو بخبتینه او راستی ببینه تابعی راستی ببه اما دبه وی راستی ندین ولهم آذان لا يسمعون بها خد تعالى دبي جل وعلا ما قوه داوان آلت بهستنه ما آخذك داوان جبوك حقية ببيزن حقية حزبكن تابعي حقية ببن هرنجي حقية او جبوك خرابية وقتاكم بهستن خوش خرابية دور بكن نزيكي خرابية نبن خرابية بكسي نكن ما في آلت هانكا داوان كنابي وي قوه اما دبي وان گوه نخبتان وان هنکا به حقیقت نبیهستن بیهستن اما حقیقت نبیهستن ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك خود تعالی به اوان هنکا اوا جنو انسان کو بقلب خو ادراک نکرن بچاو خو راستی ندیتن بگوه خو حقیه نبیهستن کل انعامی دجيان دا فرقا وان و حيوانا جهب تنية يعني حيوان جي إدراكا وهي حاشا كركي دجيكي دا تيك هوا چعموري اگر کو زوستان كتبه هاوي نجيد چه إدراكا كي پيرا هي زانه كلورا كتيا چعموري جاردنه دوه دانا چريا خوفت گرينه اوانا هنكا حسيات بشرينه ليه خود تعالى دبه إدراك راستي أو كمر حقيقة ببينه أما أو إنسان كو حقيقة إدراك نكر ندي ونبهست أو أنا هنكا جيانوان وك حيوانا إن جاء خد تعالى جل وعلا دبه نا 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 إقاستك بل نوك حيوانا هم أضلوا أو أنا هنكا حيوانا دها سابق كرن حيوانا دها خراب ترن حيوانا آلچاخترن كالأنعام بل هم أضلوا نانا وك حيوانا جنينة چما وك حيوانا نينة چونكي حيوان بأمريا خده ناكه خده حيوان چرا چه كريا حتى قيامته قربا خود که خدمتا خود که قامش چه كريا جگوشت و شيرا حتى قيامته ده حتى کو قامش ساقبه حتى جسنه وان هبن چلك چه كريا جگوشت و شيرا حتى ني کو چلك هيا گوشت و شيره خود ده انسانا او وانا هنکا ذاتو نعمتك ميشا هنگب چكريا هنگب را مأمور خده حتى ني كل ميش هبج انسان را هنگبت که بی نعمت هنکا بديك
بزنه چه کریه کاره چه کریه برخه چه کریه غزال چه کریه جگوشت و شیر را وانا هنکا خود وان چه کریه جوی تشتی را به امریا خود تعالی ناکن قاطعیا حتی نیکو ساغ بن امر خود تیننجی اب حیوان مریش که چه کریه جهیکی را مریش که نابیجه هیکا ناکن امر خود لسره خود تعالی وی مریش که هنکا چه کریه که چه کریه جهیکی را گوارجینه که که چه کریه جهیکی را جگوشت را ابانا هنکا تب قاضی چه کریه اب تمامی مخلوقی کو ام دوینن ناوی وانزانن نزانن آنها وانا تب چه کرنه جی خزمتا انسان را حتانی کساغ بن خزمتا انسان دکن چنکی امر خود سوانه به امریا خود ناکن و انسان کو به امریا خود بکه اوا دبرا هنکا دا اثبات بو کو اف انسان هنکا به امریا خود دکه حیوان alçaktire انجا جوان alçaktire درجات دیاجی اف انجا حیوان ناچه جهنمه جه حیوان را جهنم تو نیه لی اف انسان کو به امریا خود دکه اف انسان کو خود ناز ناکه ظلمت که انکار که سمری و تالان که حق انکار که و فتنه و فسادیت که لسر وی ارده هانکا او انسان هانکا روژه قیامته و هر جهنمه خوزی عخب حیوانا بینا نعوذ بالله برای هجاو دلال بلکه هنکی مدرش کر از عذر خوش وات خوازم لی بورین خوازم لی مقام ما هنک لوازم ادخوازن ام وی تشتی هانکا بیجن میری کلمشت که باشه لمه شرطه کی اسلامیه لی ظلمت که هن نبو چما چونکی میری که وقتا کلمشت که به دسمج لمج نابه معنی دسمج چیه؟ اوه آوه دستی خود شد و از به دستی خود ظلمه ناکم مال کسی ناخم نادزم سیلل کسی ناخم حقارت ناکم سرچاوه خود شد و بچاوه خود جعبری ناموسا کسی نادم مال کسی جان کسی نادم به دوی خو آوه دوی خو اردد و به دوی خو از دره کسی ناشکنم دروا ناکم فتنه و فسق و فجوری ناکم ظلمه ناگینم انسانا میشی خو سری خو مسعد که یا ربی دبی اب سری میشی کو تدایمن از بیاد علیه انسانا دا ناخبتینم جبوی زرارا مخلوقا از وی میجی خود ناخبتینم لنگی خود شو دبی یا ربی از بلنگی خو بر بالظلم و ظالم ناچم یا ربی از به امریات ناکم و چاخه اف انسان هانکا و هر نمیجه هر سر نمیجه و تکه و حضور خودی جوی قبول بکه لی انسان کی کد ناب لمیشه دا ظلمه بکه داهی فسق و فجوریه بکه فتنه و فسادیه بکه احتیاجی خود بالمیجاوی تونه ان الصلاة تنهى عن الفحشاء صدق الله خود تعالی دوی محقق ابل میش هیا یا منع خودیه خودکش خرابیه نمیش منعش خرابیه را لی حدیثه کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دبی من لم تنهى صلاته عن الفحشاء او انسان کو نمیجاویش خرابیش ظلمه فسق و فجوریه جی انکار و سمری و تالانی دور نکه لم يزدد من الله الا بعدا او لمیجا هنکا وی نزیکی خود ناکه هنگی دنش خود دور دبه یا ستار نعوذ بالله خود محافظه مو امتا محمد اهل ایمان تبکه انشاءالله جوا کسی کو لمیجه نبقعیده ویدکه لمیج دکه و ظلمه دکه لمیج دکه و مال خلقه دخول لمیج دکه و فتنه دکه اوانا هنکا و لگوره حدیثا پیغمبر صلی الله علیه وسلم لمیجه وان قبول نینه هنگی دینه پیش خوده دور دکه گلی برا دین اسلام دین حقوقه اف قرآن پیروز کلام قدیم اب کلام هانکا ترازی حق و عدالته اب یا لازمه که هر کس بیا هانکا قبول بکه ایکو و قرآن هانکا تکا واسطه خاپاندنه
ایکو تیکا واسطه ظلمه ایکو المجه تیکا واسطه خاپاندن و ظلمه ایکو انشالله ماشالله تیکا واسطه خاپاندن و ظلمه اوانا هنکا ظالمن کی دبه اوزانه ظالم بريتبه ظالم بابيتبه ظالم ملتتبه ظالم دولتتبه ظالم نعمتتبه ظالم كيد باوزانه وقتا كو ظلمه كر وچاخه غرباتا چيه پیغمبر خود تعالى دبه كن عون اخاك ظالما او مظلوما دبه تو علي كاريا بري خو بك وقتا كو برايتا ظالم به علي كارياوي بك وقتا كو برايتا مظلوم به علي كارياوي بك جی پیغمبر خودت پرسن یا رسول خود وقتا کو برای ما مظلوم به مالی کاری بکن لیکو ظالم به دبی عالی کاریا ظالم او بملوی بگره نصیحت آلی بکه شیرت آلی بکه ویج ظلمه وی وگرین برا بباره ظلمه نچه حضور خود تعالی کو برای تجی حست کی وی بباره ظلمه نشینه حضور خود تعالی جل وعلا وی مالا وی بشوتینه وی توفانه وی راکه كنت نكر في تشتهانكا انجا تبيشي ولا براي منه ولا عشيرة منه ده ولا دولته منه ده ولا ملته منه ده ولا منفعته مجي هي ده از آمرهم ده از مأمورهم ويشاخي خذ تعالى عزرا قبولنا كسبه متبهر حضور خذ تعالى جل وعلا ها انجا ميلداريا ظالم وظلمه او يهانكاشي حوال بندية وانا نعوذ بالله خدي جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار صدق الله أي إنسان جمرات بخدي أي عبد من أجر كو بابي و بري و قومي و عشيرة و زوردار و ظلمتك ذرة قدر چيچ ركون بچيش ميلا قلبه برا بچيش ميلا قلبه وشي ظالم نكشينه وي مروه و نكشينه ما گويا اگر کو gerçekten برای تایا ظالم وش ظلمه وگرینه باب تایا وش ظلمه وگرینه قوم تایا وش ظلمه وگرونه كيد باوزانه عشيره تایا وش ظلمه وگرینه لحقيقه تنت في شريك ظلماوي چمكي ظلم حرامه خدي اینجا آیتا پیروز بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا براب چشکی میل قلب وجی چه و ببال که و الى الذين ظلموا وانه کو ظلمت کم برا میل قلب و چشکی وان نکشینه ایکو کشاند و چا و نعوذ بالله فتمسكم النار و چاخه ونه بوی رکونا قلب بوی میلداری الظالم ونه هرن جهنمه قد خیرته فایده ناکه تقا گناکی نکی او گناه میلداری الظالم او یعنی که بس جهنماتیه بس غضب خدای نعوذ بالله يا ربي تما جماعتا حاضر گهدار ما امتا محمد اهل ایمان وان انسان کو دوستانیا خدای دخوازن وان انسان کو شفاعت حضرت محمد دخوازن وان انسان کو المجد کن قبول المجد خود خوازن وان انسان کو روجی دگرن روجیا قبول روجی دخوازن وان انسان کو صدقات دن او قبول کرنا صدقات خوازن وان انسان کو عبادت و ذکر دکن قبول اوان دخوازن يا ربي تما جوانا هانكا بنفسيني يا ربي يا ربي روجا قيامته دو حزوير خدا تما پريشان نكي بالظالمة راح حشر نكي بفرعون بشدادة بنمرود وبهامان وقارون او ظالم نمرود زماني راجي تما حشر نكي يا ربي كيد باوزانه ايكو ظلمي بك يا ربي اگر کو هدایت نصیب وی د عدالت تدا د رحمت تدا هيات يعني کا وگرینی ببال حق و عدالت و اگر کو تنیا تقهر و پریشان بکی تو مظلوم دست ظالم درخی تو وان خلاص بکی تو ظالم بشینی جهنمه او مظلوم اجی بشینی جنت اخو به خیر ظالمه وسایا خدا عادله وقتا کو ظالم اگر کو جو ظلم خو نگره ظالم ظلمه المظلومه بك خود تعالى تمامي خير ويد ده مظلومه ابجي تاليكا كي بريمزنا خود تعالى ما جي محافظه بك ان شاء الله من قال لي براوي هجاو دلال نماش او سورتك معولي تدا دخوينن بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين. ام دبين شي يا ربي منات اشترابه حمد منات قنجي وباشي تمامي ويش ربي عالمي ربه. ام من الداري وينا لسر هار اواي ما قويا لسر انسانيته لسر اسلاميته لسر حقوق لسر ولات باريزيات ولات خدا کو عبد ولات پیغمبر ادانه ولسر خدا تعالى ما هشيار كريا دين اسلامي كريا نصيب ما هر تشتي قنجي. ام من الداري خدينا الرحمن الرحيم او خدايك رحمانه رزاق رزق كافر ومسلمان تبد ده رزق هر كسي ده برزق بصفته خوي رحمن رزاقي اخو تجليد كل لسر تمامي مخلوق اخو لسر تمامي جانليا الرحيمي او خدايك رحيمه بالرحمه اخو رحم عدالته بعدالته خروج قيامته چدك منا دشينه جنته وكافر ومشرك جي دشينه جهنم نعوذ بالله. كما چونكي وي قوت يعز عادلم وقتكم بعدالات وي بمرا معامله بك يحق او صاف يحق او صافي عدالته اوكو انسان باش ويتك دوست خو بشينه جنته خو انسانك بامري او يجي كريا وای هنكاش بشينه جيكو بامري اولي داس بيكريا كو شيطان عليه اللعنه نعوذ بالله. مالك يوم الدين مالك روجا قيامته چواك مالك دنيا چواك رزاق دنيا مالك روجا دين روجا كو انجا دين تدا پرد روجا كو دين تدا خودي خلاص که دين چيه دين جي قاعده و قرال خوديه ريچكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم چونكي خودت به جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. ها دين ظالم هيا دين وي ظلمه دين فاسق هيا دين وي فسقه دين منكر هيا دين وي إنكاره دين خرابه هيا دين وان خرابيه لخده دبي إن الدين دين قيمت ليا قچر ليا إن الدين عند الله الجم خده الإسلام ناوي وي إسلامه إسلام بمعنى سلامته إسلام بمعنى عاشتية إسلام بمعنى باشتية إسلام بمعنى راحتية بمعنى سلامتية. بنرى بين شرط إسلام إذ كده هبن ناوي مسلمة لميش راستي روجيا راستي حج راستي زكاة راستي أو كلمة شهادتي كبدوي خو قوتيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. مفهوم في كلمة هنكا أجر كل راس تبي باور كريه نبي في إنسان هنكا مسلم إنجا پیغمبر صلى الله عليه وسلم تعريفها مسلم كريه إنسان كفات اشتوان قبوله شكلي وچيه دبي المسلمو مسلمان كيه من أو كسكو سلم الناس من يده ولسانه. حديث كي دين دا دبي سلم المسلمون من يده ولسانه. يعني مسلمان او كسا تمام انسان اشي نجدستي وي نج زماني وي ازيت نابين. مسلمان او كسا تمام مسلمان اجدستي وي او زماني وي ازيت نابين. ها demek انسان مسلمان شفقته وي لسر مسلمان اجي هي ولسر غير مسلم اجي هي لسر انسان اجي هي. مسلمان کی وها پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعریف کریه لوقتا کو مسلمانتی وکا خوب که انکارا خوده بکه انکارا راستی بکه حقیه بکه حقوق بکه عدالت بکه و به از مسلمان من خیر ابیهانه که خوده جی قبول ناکه پیغمبر جی وی رجا قیامت بجلا والله تدروا کر تل اسلام من تبيرا إخانته كر جبر بقاسي پیغمبر تعريفا إسلامي كريه المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه المسلم من سلم الناس من يده ولسانه مسلمان او كسكو هم مسلمان هم جي إنسان چه مسلمان با چه نه مسلمان با تبش زماني وي أزيت نابينن و جدستي وي أزيت نابينن ليه پیغمبر خود تعالى دبي ازو ساعات ما توصيه كرم بجيران داهی حق جیران نه مسلمان دبی از او ساعت ما توصیه کرن جبرائیل وسا توصیه جیران لما کریه
اترسيا ما كو جيران ببره جيران ببه شريك جيران او قاس حقي وان سرابيه قبر انا مسلمان به ها بتعريفها اسلامي بكي ايمان ابي ايمانك امد بين خديه خو خلاصتك باوري مطلق معنى باوريه لي باوريه اسلامي چيه اوه کو امد بيجن شرط ايمان ششن چيه امنتو بالله باوريه خديه هي خلق ارض و آسمان دنیا و آخرت هر تشت اداره هر تشتی دستی ویدایه ما وی رب قبول کریه و ملائکتی و باوریا ما به ملائکتی وی هنه كنا بين أرض وآسمان تمام وي جم مخلوق وي جم ملائكتي وي تجانا هر إنسان أكيد هم ملائكة السرملي وي هيا كرام الكاتبين يك خيرات نفسنا يك جناح نفسنا پیغمبر ملائكتا چار حبن جبرائيل ميكائيل إسرافيل عزرائيل عليهم السلام أوانا أنا كاجي پیغمبر ملائكتانا ما إمام بتمام ملائكتانية ميركي من إمام بتمام ملائكتاتنا وكتبه ميركي مؤمن إمام بتمام كتابانية يعني بقرآن آنية بإنجيل آنية بالتوراة آنية بالزبور آنية بصد صحيفة آنية أوانا أنا كا تمامي وي جب شرط إيماننا شرط إيمان أبا اجا تمامي وكاكو امدزانين و پیغمبر ما قلت يا حكم انجيل التوراة زبور صد صحيفة تمامي وي كاتنا قرآن چونكي ده هنك جيادا وقتا هنك آغا هنك زنگين بيلا يستنا آيات آخرا كرنا انجا خود تعالى حقيقتا وي درباسي قرآن كريا ادنه خود تعالى ترك كريا وانا هنكا باطلنا وانا هنكا فكر مخلوقا وانا هنكا باوريا اوكي مخلوقانا عمل مخلوقانا ورسله باوريا بالتمامي پیغمبرا 124,000 پیغمبر كما ایمان پہ آنیه ما باور کریه کوانا هاتنه دنیای ما باوری به تبا کریه کوانا تب پیغمبر خودینه قاصد امر خودینه جی انسان را قنجی آنینه جی خورا باشی خواستنه جی انسان را باشی هر کسی را باشی خواستنه که هر کس هره جنت خود تعالی و عبد خود صالح واليوم الآخر باوريا بروج آخرته كو اف انسان دمرا اف مرنا هنكا قداندنا وينينا اف انسان هنكا بمرنا دريكي لفتبا دچا حضور خود تعالى نابي وي حضور هنكا آخرته روجا داوي عمر انسان لدسبيكا جيانكي نوية جبر بي قاسي الحمد لله ما باور كريا کو اف دنیا هانکا دنیا کی موقته دنیا ابدی آخرته کو پیغمبر خود تعالی علیهم السلام حضرت آدم حتى حضرت محمد تمامی وی لوی دنیا هانکا بالروح بالجان بجهان خود تمامی وی نعمت خود تعالی دا اوانا هانکا کیف دکن کو امج ما ایمان بوان آنیه امج هرن جیرانتی اوان وما قبول بكن إن شاء الله رجع قيامته جي فايداوي أبا يعني تأثير هبونا رجع قيامته لسر إنسان جرك وسابك نعمته دنيا تبد قدن جنجتيا إنسان دقدا مال إنسان ملك إنسان هرتج دقدا لي أوانا هنكا نعمته دنيوي نجبر كو دنيوي مؤقت دقدن أما آخرت نعمته وي باقينا جنتاوي باقية هر تشتي رحمتاوي سعادتاوي سلامتاوي جياناوي كيفاوي ذوق وصفايوي تمامي باقينا اجبوك انسان بگه و بقا هنكا بگه جيرانتيا محمد و 124,000 پیغمبر دنه دي جنتا خود تعالى دا كيف بگه نوا حوالي فرعون شدادا نمرودا هامان و قارون خود تعالى قرآن شيء شانديه كتاب شانديه جبو انسان جي دريا في كتابه هانكا دا دريا الصراط مستقيم دا هر حضور خود تعالى لو ما كو امد بين شيء امد بين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين رجا الدين رجا قيامته اياك نعبد واياك نستعين دبر دام اقرار دكن يا ربي تاز شكرمه تا دنيا شكريه تا نعمت دنيا شكريه از هرج ترى عبادتكم باوريا من بتاية ربي مني از اطاعة امري تذكم تشكوت يا باشا زي بكم تشكوت يا نباشا زي خجي دوركم اطاعة مشترى اف الصوصداري تم يا ربي ليه اوا معنى صوصداري اياك نعبد واياك نستعين
و از هر جتا استعانه والی کاری دخوازم جیبو که از اطاعه امر تجیب کم ارگه کو قوتا تنیم و یا ربی نفس شیطان شهوت شهرت و نهانکا لسر ری سکناندینا قول حوال شیطان و خرابینا ناهلن کو از خوب گینم امر تا اطاعت بکم لی یا ربی تعالی کاریا مبکی اهدنا الصراط المستقیم تمن هدایت بکی تیکی ریا راست ریا راست کی جا هرکس به امر راسته صراط الذين انعمت عليهم ريوان كسي كنا تنعمت خلوان كريا توان كريا پیغمبر توان كريا صحابة توان كريا أولياء توان كريا أنبياء توان كريا قنج صالح يا ربي تمتك ريا راس ام يعني كد الميجا عشي ام تبعيد فيجن هذا ماك هافت عم كرن دسمش توبة كرنا ج ظلم وزورداري هي بدست خود بچعوه خود بلنگه خود حواس خود بأمريا خودينا كي او لمشي او داخوازيا رضا خود تعالى مشهد صراط مستقيم دريا راستا صراط مستقيم ريوان صراط الذين ريوانك أنعمت عليهم تنعمت الوان كرياكو پیغمبرن أوليانا أنبيانا غير المغضوب عليهم ريا پیغمبر ازو خازم يا ربي ريواني كنت غزب لوان كريا كو ظالمن ريواني كنت غزب لوان كريا كو ملعونن كو شيطانو و بشتميري خونه ريوان شدادو فرعون نمرود هامان وقارون كو وانا هنكا دشمنه خدنا ها يا ربي اوانا هنكا از ريوان ناخوازم ها از ريا تدخوازم ريا وان کسی کو نعمته کتا نعمت الوان کریا تجوان راضی بوی کو پیغمبرن کو وانا هنکات نعمت خلوان کریا تا ریا قانش کریا بروان ریا وان کسی کتا میشی ویش راستی و حق و حقوق و عدالت را کریا کو پیغمبر و اولیاء و انبیانه از ریا وان دخوازم یا ربی ریا وان کتا خزب الوان کریا از ریا وان نخوازم اوانا هنکا اهل چنه ضالين أهل الضلالتنا أهل الضلالة جينا خازم نريا وانا كنت غزب لوان كريا ونريا وانا كنت وان بريا ضلالته يعني ريا خشاش كرنا جربيتيا ريا خشاش كرنا عمل عبادته أمرته ريا خشاش كرنا أو أنا هنكا يا ربي أزريا وانا خازم آمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحبة ما بلكي هنكي دريجبو ببي دريجبونا هنكا از بخشاندنا خو جواد خوازم ونحقيق حلال كن خذوا پیغمبر جوا راضي به دفي آخر زمان دا خذ تعالى ماش فرقة ناجي بنفسنا إن شاء الله جوان كسيكو راستي ديتنا وتابعي راستي بونا و ايك باطل ديتنا و باطل خرابية خدور كنا يا ربي تمتوا جوان هانكا جوان باشا بنفسيني جمتابعي پیغمبرا بنفسيني وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم بجاه سيد المرسلين والقرآن العظيم آمين يا رب العالمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. السلام عليكم بمينين دخوشيه دا دباشيه دا دقشيه دا